Hello friends, Faikaham ani YouTube channel. Dinin video ka norong ni bagai WhatsApp useful tricks. Friends, norok to WhatsApp joton use khlainya. Pia WhatsApp ni tricks no kebo saimano kebo saimanya. Kebama borok no saimanai krui. Friends norok dolok bai je jaga phano gurina thangka eba mela roga phano gurina thangai dol kag layei malai manalia. Hengken nang WhatsApp no use khlaiei nini current location send khayei taisar dol boy malai manfiru tai dol boy nogo thansage phirogui manfiru. Friends norong ni MOHAI jingjal ung tongmani somoyo norong ni WhatsApp no clock di WhatsApp clock mani jagolo MOHAI ke interface nungnai oro norong ni dol ni number no select khlai di contact number select khaimani jagolo tolao na di nugano pin ni icon ajago click khlai di oro nugan norok na di location no click khlai di abon jagolo norok nukhana map phakya map ni oro share live location no norok jespana suyui share khai click khlai di share ni icon no click khlai di inke friend nini dol rok nini location no follow khlai nung bai nini current location no phayei malai mano tai dolok bai thansa angai nogo kaham ke kipri mano tabuk naifirdi next trick. Friends nini nangkumani contact number no nung WhatsApp ni sakawa tonina nubungo eba nung WhatsApp clock no o number no sakawa nungna bujungo MOHAI hingkangke nung o trick no use khlai nini nangkumani contact number no sakawa toniri mano MOHAI khlainya bagai friends norok sikang puila norok ni WhatsApp no open khlaidi aboni yagolo norok ni je nangkumani contact number abono kisisa press khlai redi press khlaimani jagolo sakao nugun naidi pin ni icon a pin ni icon no click khlai redi haike a number jotoni sai kusugono tongsinai tabuk naidi next trick. Friends norok poriu tongfuru eba mobile logo phano video ro nai tongfuru WhatsApp ni message pop up phaiban bagai norok disturb jago eba jala jontro nangjago hingkangke o tricks no use khlai norok jala jontro ni yogui mano MOHAI khlaina bagai sikang puila norok ni WhatsApp habdi WhatsApp habmani jagolo je group no norok mute khaina busungo abono kisa press khlai tonghanke sakao mic ni icon mute ni icon nugunu a jagao click khlai di a jagao click khlaima jagolo mute notification select khlai okay khlai di aboni jagolo message phainano haipano message pop up tai phaiangnai ngatai no disturb khaiangnai tai nung irritate ni basinai MOHAI tricks no use khlainake kom no haipano tricks hingke belaikano useful hingke tau phaide seng nalinai tai kaisa tricks. Friends norok wasabusu MOHAI rokna senior nugya unknown number norok no group bo edit khlaina phya nung a group bo tongna musungnangoi left seng phaipano nono bar a group ni admin nono edit khairna phya nung o number to sinia MOHAI jingjal rokni yakni yogna bujungangke simple ja kaisa setting khlai nari MOHAI setting khlaina bagai sikang puila norok ni WhatsApp bo habdi WhatsApp ma hamon jagolo sakao nuguna i tinta dot a jago click khlai di click khlaiman jagolo setting o click khlai di aboni jagolo account o click khlai di aboni jagolo privacy o click khlai di aboni jagolo tolao thangai di nugano kaisa option groups o click khlai di groups o click khlaiman jagolo oma ke interface nungnai oro everyone tongo my contact accept tongo oro only my contact khlaina di haike norok no je norok ni contact list tongnai borok sibi norok no group edit khlaimanai haike tai kebo onno third party norok no group edit khlaimanya tabuk naifirdi next tricks hinge JPG tamo kobama borok no saimya tongo. Friends JPG hingangke MOHAI JPG by picture send khaikangke picture je photo send khaimani o photo phatia kobama borok no WhatsApp tui photo picture eba video rok send khalayo haipano JPG no use khlai kebo photo send khainai kri JPG by picture send khaina bagai sikang pula pin icon click khlai di abon jagolo document click khlai di abon jagolo norok MOHAI ke interface ngai norok oro norok ni picture no select khlaina di select khlaiman jagolo norok send no
क्लिक खालायदि गाबोन यागुलो सेरें थानाय इनके ओ पिक्चर डाउनलोड खायके ताई फातिया आंनाय जेपीजी बाय सेन खायन पिक्चर न नगो फोटो कारे उई फ्रेम थेबाय तनफनो फोटो फातिया ताबुक नायफिरदि नेक्स्ट ट्रिक सिंगांके सॉलिड कलर वॉलपेपर नि बागै व्हाट्सएप वॉलपेपर न बेलाखेना बरक यूज खानाय कम केबोबा निजिनि पिक्चर थेपाओ केबोबा चिनमानि एक्टरनि पिक्चर थेपाओ वॉलपेपर कायसानाम यूज खालायतो के तामजनो बोरिं हायगो आं गयन जरा जराओ स्लाइ चालो खांगरसा नायथक मता आमहा सेटिंग खालायना बागै सागान तिनटा दले क्लिक खालायदि आबन यागलो सेटिंग क्लिक खालायदि आबन यागलो चार्टो क्लिक खालायदि चार्टो क्लिक खालायमान यागलो ओमहाके इंटरफेस नंनाय और सेकेंड नंबर तंगना जे वॉलपेपर क्लिक खालायमान यागलो ओमहाके इंटरफेस नंनाय और दि सॉलिड कलर क्लिक खालायगोन के और जे निनि मुसुंगमानि कलर सिलेक्ट खालायै सेट खालाय नाय मानो और गोबां मानो कलरिंग वॉलपेपर दंगो हायफोनो यूज खालायनाय हिंगे कम ताबुक नायदि नेक्स्ट ट्रिक फ्रेंड्स नर व्हाट्सएप शो ओमहाय रंनि वानसकना जे नंनि रो व्हाट्सएप मेसेज फायमानि मेसेज न आं परिनाय ताई आं परिमान मेसेज ब साइटा मानथों ताई बिनि रो ब्लू टिक ता थांथों नर ओमहाय रंनि वानसका हिंगे ओमहाय रंनि मुसुंखांके ओ ट्रिक्स न यूज खालायै मानो आमहाय जरो फ्रेंड्स नरनि फ्लाइट मोड न ऑन खालायनादि आबन यागलो व्हाट्सएप हाबै ओ मेसेज न परिदि मेसेज न परिबायमोन यागलो बैक खालाय व्हाट्सएप नि आउटजों फायदि व्हाट्सएप नि आउटजों फायमोन यागलो व्हाट्सएप जे तमन इस मल्टीटास्किंग स्क्रीन न आउट खेर हदि आबन यागलो फ्लाइट मोड न ऑफ खालायनादि हिंगे बताय सायमालिया नों मेसेज परिमानि ताबुक नायदि नेक्स्ट ट्रिक सिंगांके फ्रेंड्स नरक न नंनि दलक हामिया साया भिडियो बा फोटो रक सेन खायना हिंगे आ फोटो हामिया साया भिडियो रक ऑटोमेटिक न डाउनलोड नई फायो आ हामिया साया भिडियो बा पिक्चर न नरक नायना संग एफोर नायजक तै इंगिरु हिंगे आमहाय कायसा सेटिंग खालायना दि जे फुरबो नरकनि परमिशन मायासा आ भिडियो डाउनलोड इंया आमहाय सेटिंग खालायना बै फ्रेंड्स नरक साकानि तिनटा डट क्लिक खालायदि आबन यागलो सेटिंग क्लिक खालायदि आबन यागलो ओमहायके इंटरफेस नुगनाय डाटा एंड स्टोरेज आ जगह क्लिक खालायदि आबन यागलो ओमहायके इंटरफेस नुगनाय व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा आ जगह क्लिक खालायदि आबन यागलो आ जगह जे ब्लू टिक न रतन न नरि रहबायदि हिंगा आबन यागलो नरंनि द ऑटोमेटिक फोटो भिडियो हामिया साया ताई डाउनलोड इंलिया हामबाय फ्रेंड्स आं भिडियो न चाजा खांके लाइक